Gula mangken jet pon leso. Asong kok pote pakuntaknya magiai. Asong kok siris biris ro. Ada tak biris. Kekere bang ngangku isong kok bunter saja kok. Marah mentawar jajai di mas ikan to bode sandi ngani ka. Songkok jeleng si bunter ngaria. Aria beni pepa aria. Aria jet bunter asli. Lakar pabrik jet kun ngoco letong jet kun. Muji apa ani bebo aja. Laju pada pak yateng. Jalu tateng mun kaki air teng kusongka gelu. Mulai temu jek pokang. Iya. Apa benri mak gila mau tahu bandu tahu apa benri. Mulai temu jek pokang. Pasti songka boleh rabak kedede arwah toraki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah ala jami'i ni'amillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Keng tak rampak api keng. Di pas ada bu deki pas macai lemate gua mau nangi lemate beni maca gini kan akar tak sekalian naki malah pada masuk surga tinggi terus masuk surga ke kapi di nama kilai ngak napa jan orang ungku. Swarga ni kemun kangkui gulaban panjenengan adalah harga mati. Kalau Indonesia punya semboyan NKRI harga mati, kita harus punya semboyan swarga harga mati begitu gulaban panjenengan. Pokoknya sepenting sok swarga. Tina maki sebab nan itu patun to tarap aja ukur. Iya makai guni sebab peram-pera roh, tak masalah tenuku. Pokoknya sepenting sosar ketinggi. Keng mon merengas mana kanjeng Nabi pas tak maca selawat. Haram celok si masuk surga. Mak boleh jet kun ibadan pada gundan badan roh dan badan roh. Pada lakcong lak tak temu karo. Laju dia turun sekali rangi masjid jadi. Keng tak es to tak sampung ben kanjeng Nabi ilahi celok masuk surga. Saya doa beni dan gaula malaikat Jibril. Cai pun malaikat Jibril. Bagaimana Muhammad? Iya keng tak ngucap bagaimana raja ayahwan jadi kok tak kok mi bahian no deki bakun dimma malaikat Jibril ngucap bagaimana ya. Engki maksud cak maturan dengan gini. Katina apa Muhammad? Manabi beda sebutna asmana panjenengan pas tak maca selawat ke panjenengan mun doa ki terjauh dari surga sekali. Jawaban malaikat Jibril nyaman jan saya kanjeng Nabi saya wah tadi kanjeng malaikat Jibril doa kanjeng Nabi pas amin dan amin tidak paling na jauh mun orang saya tak isto kok jan kanjeng Nabi. Tina magila jan orang la butu la torot. Trio beban pangeran gasai bagus. Tinggi. Ini pada tak temu ten. Bucok mangkin. Mun laku paring na hidayah jajan apa? Bagus mangkin. Mun laku jambut hidayah. Jajan apa? On termasuk surga kepi. Becek ya guna min melolong.
Tri sabar pakai tikal ke gulis muka ke. Apa mari ke. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah Ta'ala aidan fi ayatin ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahabba syai'an aktsara min dzikri al-hadis au kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin amma ba'du. Hadratal qurama wal fudala, para alim ulama, para masyayikh, para guru-guru ngaji terjugan guru-guru madrasah, nakhussu bidzikri sesangat abdina amul jaaki terjugan nakdimaki salarepon semul Kiai Haji Abdus Syukur selaku pengasuh Masjid Raudhatul Muwahhidin, juganan salarepon semul Kiai Muhammad Aqil, juganan sesangat abdina amul jaaki salarepon semul Kiai Haji Khairul Anam, juganan salarepon semul Kiai Haji Nur Hasan, tak lupa juga salarepon semul Kiai Arsad, juganan salarepon semul Kiai Habibullah, terjugan salarepon semul Kiai Sumahwa, tor sadejah para masyayikh, sadejah para kiai, para ring alim selain, guru ngaji selain, guru madrasah selain, setak kobe sabdina sebut asma-asma agungnya pontong persetongah, namun tak mengurangi akan rasa hormat dan takdim kami kepada beliau-beliau sesatajana sangat abdina amul jaaki, terjugan sangat abdina nak dimaki. Tokoh-tokoh masyarakat, aparatur pemerintah baik sipil maupun ABRI, utama Ebon, Bapak Kepala Desa Longos, salarepon semulja Bapak Syukron Hafizi, sejukan malam mangken hadir ada bersama-sama dan golaban beraban jenengan zataja duduk sama rendah nanang tempat kak dinto malam mangken beserta perangkat-perangkat desa Ebon sebedan gola amul jaaki, Jamiatul Hadrah Al-Banjari mamai negim jong kau mon tokang maja selawat amai negim haram kau pakuni bela ini serbola cek dengan no napa setokang maja selawat bolan ngacok lebur ke Kanjeng Nabi daya nak ya tere bareng na barokah tere bareng na manfaat
Hari ada pekelan dah jong ukur. Ada tahu legal pekel je engkau tak antara nyari pekel sekanjaan. Ya mon pekel engkau banlen are rogi. Engkau mon masuk surga benda ya cek je engkau je. Ada sebeda ya ada nama mon ya bezeki kan gula pamari ke kepi sana ke abesan tak pada ben kiai lain engkau je ukur dah. Kan lagu ya bes dah ni kan mon pas mulai ngantang pas tak gelak sekali haram gula mon masuk surga lain pada tak gelak lagi aja ukur. Mun masuk surga ya mun masuk neraka kan nak maju ketengaki jaga jaga kau tak terogi aja masuk aja. Kon Jamiatul Hadra Al-Banjari Al-Hidayah Serabu epon dari Tisa Tungkek Sumeneb. Saya ampun mimpin dan kulaban beraban jenengan sateja. Kangkui ngatoraki tor ator sesangat mulja. Tor ator sesangat istimewa. Dega ajunan epon Kanjeng Nabi. Searopa aki tor ator solawat. Moga-moga kalaban tor ator segi buru kalaban emaos reng bareng. Moga-moga dan kulaban para panjenengan sateja. Antren bisa kenal sarang ajunan epon Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Manabi dan kulaban panjenengan ampon kenal ban Kanjeng Nabi. Kulaban para panjenengan sateja. InsyaAllah oleh kilina barokah dari Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Manabi dan gula ban panjenengan ampun oleh kilina barokah dari Kanjeng Nabi. Tikal maki kunik kenik kilina barokah InsyaAllah dan gula ban panjenengan odik neneng alam dunya. InsyaAllah dalam kaudian sesenang. Mak boleh gulaban panjenengan ki hanya meneku bese. Mak boleh gulaban panjenengan nek sakoni neku arta. Tak neku arta sama sekali. Seede erelaku nampu nyare laku. Mun oleh kilina barokah dari Kanjeng Nabi. Gulaban panjenengan pakun seneng saseneng-seneng. Tak kira tokaran ben keluarga, tak kira tokaran ben reng tua, tak kira tokaran ben tatangga. Manggana gula ben panjenengan sesare selama sebulan benteng banikah. Araya aki kelahirna Kanjeng Nabi, namung setong banikah lakan. Napa barokana Kanjeng Nabi. Antara nol ya saja. Amin Allahumma. Sebetan gula amul jaki jamaah pengajian baik lakian pun juga binian ada saya caca binian kiburu sayup-sayup masih ada sekarang sudah tidak ada lagi apa keng la tedung tak tahu keng enten cengar kasa. Bagus nih gula buru tapi semangat tabangki semangkin ben penonton binian saya tak bentah. Nih longos nih patut jadi contoh. Longos banilat je, longos je lawan je bagus nih tataannya pun bagus. Nih lagian bagus apiris nggak nikah. Dan gula pernah mangkin neng kitab sarana kitab Riyadhah. Tetica ocak. Paloros perisna ba'd istau sufufakum paloros perisna anika benikun neneng i dalam salat neneng i dalam pengajian ngak nikah nih paloros njai-pon Kanjeng Nabi teti nanda eki jak mun anika satu hati ban setongna loros ongku nih tak usah becek kadang nampu becek kadang menikah gelak gula ngapa zaki telek teken dari dalam di gula enten nyaman ongku bagus jan gula longos muka-muka tambah jan bagus amin Allahumma. Baik si anom langkong-langkong si sepo
baik serabuna dari tempat sesemak, langkong-langkong sampun belenga jerabu dari tempat-tempat sejauh. Seka di mahadir long kunatan gulaban para panjenengan zata jada ka tempat ka dintoh teng peteng malam mangken dan gulaban panjenengan karena ngistuaki dak ka undangan panitia perayaan peringatan maulud malam mangken banika. Namun dalam ateh dan gulaban panjenengan sepaling dalam, walau tidak terucap lewat kata-kata, gulaban panjenengan hadir dari jauh nadak ke tempat kak dintoh, meluangkan waktu, meninggalkan kegiatan pekerjaan dan gulaban panjenengan senenenge pok compok sebiasana istirahat gulaban panjenengan mangken eja kaja bersimpuh nanange tempat kak dintoh. Tada lain tujuan gulaban panjenengan hadir ke tempat kak dintoh hanya ingin bertemu kalaban ajunan epon Kanjeng Nabi. Gulaban panjenengan hadir ke kak dintoh apang kiaban Kanjeng Nabi. Gulaban panjenengan hadir dak ke tempat kak dintoh malam mangken tero abek panika mangki na Kanjeng Nabi. Walaupun ten gulaban panjenengan panika tak ngatelak dak wujud epon Kanjeng Nabi, tapi bukan berarti Kanjeng Nabi tidak hadir. Kanjeng Nabi tetap hadir malam mangken tempat kak dintoh. Muka-muka kalaban perpanggian malam mangken dan gulaban panjenengan long bolong ban Kanjeng Nabi. Gulaban panjenengan ampun lastare tormator dak ka Kanjeng Nabi lewat selawat gelak. Muga-muga dan gulaban panjenengan sareng ajunan epon Allah tambah pasemak hubungan, tambah paraket hubungan sareng ajunan epon Kanjeng Nabi. Antren tak peke hubungan dan gulaban Kanjeng Nabi. Antren tak cecerah gulaban panjenengan zataja dari rombongan Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Sebatan gola amul jaki jajaran panitia seampun belenga jengorbanaki artanah tunyanah tenaganah terjukan pikirnah kaangkui menyiapkan persiapan untuk menyambut hadirnya Rasulullah dak ke tempat kak dintoh. Sungguh pengorbanan panika sangat-sangat istimewa. Pengorbanan panitia malam mangken panika sungguh luar biasa. Tatanan dari mulai dari luar sampai ke dalam negamapan. Lampu asli ya bos dari Morlao bitan gula kubus sangat beseki. Hari yang mulot dan masuk ke dalam gulai kawal ben ser maju tak tahu je senyopir kiai nah ngi mata nyambi supir ke banyak reng manglo ka guleng ngene ka mata nyambi supir ke mak mbian anu kan benar mbian anu mololo gula lakar benar ini ka kadang 6 kali 5 kali mangken nikah 4 kali 4 kali ki 4 kali sehari mangken benda enteng mangken beri 5 kali pandu malam 6 kali suruh nyambi supir benak kena ben sekanjan nyambi supir nake dan tinggal jak gula ki gelar jan gula ben boleh dan gula ki mon anu iku gula mon tak anu makan manggana mon tak anu maknya reno mak anu ideki kun karyano kun engkau tak antara no mak anu bolan genika jangan gulang gini giwa kun nyopir ketibian nyaman geng deki tinggal ada baga jompo ngoronyo kap
kopi kan. Ya Allah, ada iya. Demi kangkui perjuangan gati-gadin tu jaga aja. Disambut bahagia, ceria, ben bini ting debak ke jumpa. Napa nambian sesake? Ya, tinggal mari je kein tapi. Tedung ibu, marle kok kence kilek. Tiba ni moreng je kence ni, beni bah canggol lah. Duk rumah je lah, ken je dah kence mar. Reng ngince ni, beda dua, beda si canggolang, beda si tak canggolang. Ben jadi pada ben konpoi gelar konpoi arwah neneng yadan kiai ro sambil cuing canggolang kana can siapa sih canggolang ai jeda ro jed lagi eka puto neneng yada kan iko jen konpoi idi mah beda konpoi sebab budi kain bahajalan ka ada ma ben jadi arwah konpoi jed sebab yada tak janggolang tan lagi je mungkin sekuni janggolang sekuni janggolang guru tak janggolang tan pada ben bini ngince gula ben panjenengan ngince guru mujud lagar guru minta kince janggolang melolo mak ben jadi lambena ane mercon je janggolang ke siapa mak ben jadi lolos tak ada munyi napa mak berdering molotan pas tak ada munyi napa mak kening joko combian mak tak apa jedar kanjeng Nabi Rabu bener nak sambut kalaban oh tua ribarin ni kan entan pula tungi apa lagi makin je rampan ni kan 2000 berak kebun temor mun tepan kanjeng Nabi Rabu cek soletan mercon edim maule jadi aku. Erekan ulama kona, erekan gendeng ke kapi apa? Cek mulai lambak gini kecet bedek. Ceremet engkau tak yambai nunggu. Mengaring kepatian deh bang. Ya, berambu coba. Ada mengaring kepatian, ya Allah. Jangan mungkin karena lakar tak ada tak masalah mungkin karena dilarang gini ke gini empon thank you karena lupa tak masalah tan jika deng bulan mun tepan kanjeng Nabi Rabu cek soleten mercon kanjeng Nabi buru can siapa irikan regere apa kanjeng Nabi ya boleh gun mercon jadi makin bumi tidak kan kanjeng Nabi jaga baan jadi boleh ada gula nih cek saking agak datang ke kantor yo colen mercon bagi gun sebaik haram kok bagi tak cek beringatkan kok aru bunga kau bu kok main ngati tiki ayongku teng daya daya arapa beda munyin mercon doang hati nera kita yang jangan boleh ya edim aja gula dewa ke kantor salah tayo colen mercon ani kajet pas ada kembara sekali. Bisa saja tapi tak bisa. Ini mah beda gambar kau barang. Jadi, ya, YouTube ngelarkar kok. Jaging seragelur apa panitia dia ongkur. Tak pati mana dia jengun jengang koro. Oleh resem ngarai. Ngalaki segini gemper kana anu ukuran 5 kali 4 ro laju tambah lagi nana dinaik seselakir meningari kan saragelu kan kok nis pakat ben jadi muntah mati kok pon ambu ada coba gelung jangan jat ada ongku kana jamun ke muslero idisaro bode lailao ke holin ke pace gila tingke hai mi bede se macam gember sekali ada sekat mangkan pah banyak tak kenal ka gula ngak gini banyak saya tak kenal riberin dan gula ka daerah lao abida tu ke daerah lao ani katan gula pun telefon pun
Debak kadi mage debak Sumenep dan gula. Keceki debak ditelepon boleh. Pak mage ni kapon barak debak gambian. Mbak gini kaban konvoy ke siap. Ko besar jan gula. Keng gula mon keng jak nemu tahu kajalan alternatif guru mon yang mbak di lawa boleh bedi daja. Aku keng lah jadi lah tak berapek tak bisa. Engki kita deh gula seneng konvoy jan. Mari gini ke mambu gula lah datang aku entar kayak itu atau le nang ilmu motor cerita ada kiain kena jauh mana kena rasa gelu jan gula pa pindeng kan tu ni makai patah berin ngakan ke burung pas tak lapar je udah magiain ni gua jan kan sengko area bah benih kiai kan cobaan ngabesan potongan gula makin jet pon leso asong kok pote pakun taknya magiai asong kok siris biris ro ada tak biris kekere bang ngaku isong kok bunter saja kok marah mentawar jajai di mas ikan tu berde sendi ngani ka songkok jeleng si bunter ngaria area benih pepa area jet bunter asli nyare panjenengan tenungku nyare mun tak berjajah nyare nang Sumenep pasar kap mabai nyare mun nemu hasil nabi ku lakar pabrik jet kun ngoco letong jet ku dadi gulawan panjenengan kaganto malam mangken nikah iki tero abang kiawan Kanjeng Nabi niki lho tero abang yongku nih panitia mapan deh keng kun saya ngasetong ada menyendiri ku jadi kun mercon jadi kok lakar gula tak bisa tan mun mercon tong gini param padari bara di kekepi ada sing ngoco lah mangken di kekepi buru jan Kanjeng Nabi ya Allah saya buru Kanjeng Nabi nikah mun beda orang ngarokok tepan kiam mesti buru Kanjeng Nabi atabah jamaah hadra buru bakun Kanjeng Nabi keng tak nyebut kok lu itengku lu tak kok misalnya ben ngangku ya apaan alat tecong ya menarik bagus ke kapi ya ini lah gua tabah saja jadi lagi mun merconnya toren gitu keng bariin bade setong tungi benih tunging nih kan aslina nih mulu transi semangkin nih daerah pakondang rubaru nih tepan kiam nggak nih kan nih Kanjeng Nabi hadir mak itu mau hadir mercon sesonet nih kesisanya benyan padika setong nyasar laju aku lengkoleng pantar ke penonton antar ke jemaah panjenengan tak kira parjaja nih bukten jamun beda Kanjeng Nabi apa bayi tak kira beda belai tak kira beda celaka mercon bani ke benih kung tangkung tepan kiam ke kapi ni jemaah ni ani pah masuk ke lim kopeng orang Antoni asli masuk ke lim kopeng depak ke lim kopeng ni keletu pas duar mi beda peleng rata sakoni kan Antoni mi beda leng pelengan kan guru kan biasa na piyengan kini nyaman normal wah bukten jamun Kanjeng Nabi nikah hadir apapun tak kira beda belai guru apa tak ada mbak jadi ya jaran metang mohon jajaran panitia sampun ngorbanaki artanah sisa benyan demi kangkui akabai panyemak da kana binah muka-muka tambere jen semak antren oleh kilina barokah dari Kanjeng Nabi amin Allahumma sebatan gula amul jaki hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat pendengar dimanapun anda berada yang bisa menyimak suara kami yang kami hormati alhamdulillah syukur daga Allah dan gula ban berapan jenengan zataja malam mangken sareng ajunan epon Allah paringin kesempatan kangkui bisa hadir bisa along bolong tempat kak dinto gula ban berapan jenengan zataja kalaban sebab along bolong ketika dinto insyaallah umur dan gula ban panjenengan sareng ajunan epon Allah etampai
entah tambahin tambahan lancang, entah ben Allah panika tambahin iya sen kalaban kebagusan sekocak umur barokah. Tapi si jelas makin panika tambahin ben Allah. Thank you. Karena gula ban panjenengan silaturahim. Si paling mapunga dan gula ban panjenengan malam mangken panika beri kesempatan long bolong ban rengalem. Ben orang semolja masjid ni ka orang alim sateja mangken panika. Dan kau lepunga nanang iyate walaupun Hairuddin panika bani orang alim, Hairuddin orang biasa, Hairuddin orang maba, keng iparingin kesempatan long bolong ben reng alim ko besana tada pada. Nah ini. Apa boleh nenang dalam judul sejat lakar mulja enggak malam mangken panika. Judul apa? Gula ban panjenengan apolong karena ngeraya akina kelahirna Kanjeng Nabi. Mun la judul bagus gula ban panjenengan panika ko besah juk tojuk nengi kenengan se judul panika bagus. Apa? Karena mareh acara gula ban panjenengan cekeh puber kacompokan gula ban panjenengan palemana, maka Allah ada budak dan gula ban panjenengan walaupun dan gula ban panjenengan tak napanya manengiding Allah ada bunga nikah kumu maufuron lakum. Yuklah cekaban mulai dia mulai jangan Allah iya kita aku sini neng daya aja Allah aja daripada tak tahu aja ini neng ayo cekaban dari tempat jeriah maghfuron lakum ba'an ban sengkok sate sapora ka kapi. Wah, kau bos sama ni ngak ni kata ini. Ani gajah kemarin ni tak ada tulisan ke kapi seben hubungan ben Allah. Kumu maghfuron lakum. Sampai malaikat panika protes. Malaikat panika berapa mator dak kajunan ebon Allah. Jangan langsung semuanya ya Allah. Jangan diampuni semuanya. Karena kami tahu ya Allah, orang-orang yang ada di dalamnya itu bukan baik semua. Ida lima bani ke beda si benjoleng, beda si belurik, beda si jeleng molos, beda si cuba ongku kat itu Gusti. Dari mata pun Allah. Engkau tak ngabe setong setong aja saja. Engkau saya beseban kok judul lah saja. Mun judul bagus. Jadi ala jujak lebele pamasok kapi bedain patepak pamasok ka kapi kagulungan bagus jan Allah. Ni kasih maku besar gula berpajennya. Makilah tak ngaji ya korpokon urusan kebagusan ngak mangken. Laju ko besar gula berpajennya. Ni pun tak ada dosa. Laku ngandang boleh dosa. Mun beda molot boleh, ayo ntar boleh. Dairu. Tanggi gelu rame bola. Mangkat keajunan pun Allah gulaban panjenengan dalam keadaan suci kekapi. Amin Allahumma. Kumo maufuron lakum jepun Allah. Tanggi. Ya mon judul tak bagus. Coba. Jan bangiran talen jadi baka piteng kes bah empasarat bah pahatengin betul bah jan bangiran jadi coba kapi berarti malaikat matur punten bodo kiaji nih dalam bodo siaci pak kali kota aja tong aja lah coba tengkes ke kapi jadi genderang yang nangken nih dua alhamdulillah tina makeladu kotondu bianan nanggaton dan apa dan mi bola masuk ke surga dalam kebadan ketondu daya maki cengar mun masuk ke neraka ke go masuk ke surga maki ketondu keng tak kerjat deba ke surga tak kerjat jagain ban kanyan ceka masuk lah masuk do surga wah besiki wah lebur kan lebur jangan ngenalin neraka ya mikirin jaban mulai mangkat ke lajit bah tedung neng gitu nama kita tedung kon mohon masuk surga amin Allahumma long bolong dan gulaban beraban jenengan saja malam mangken di tempat Kak Dinto dalam setong acara saya sangat mulja inggi panika acara memperingati lahirnya junjungan kita
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mi bola kalaban memperingati kelahiran epon Kanjeng Nabi, gula ben panjenengan bisa ngaku ngaki dek ke kelahiran Kanjeng Nabi. Mun laten gula ben panjenengan bisa ngaku ngaki dek ke kelahiran Kanjeng Nabi, insyaallah gula ben panjenengan bisa ngaku ngaki dek ke Kanjeng Nabi. Manabi ampun dan gula ban panjenengan bisa ngaku ngaki dak ke Kanjeng Nabi, insyaallah Kanjeng Nabi bakal kenal dak dan gula ban panjenengan sateja nika kun beratan tretan sinten gula mulya iki. Dadi arepan kalaban peringatan molot mangkin banika antreun sateja si hadir di tempat kaadintos sampai ai kenal ban Kanjeng Nabi, amin Allahumma. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadim Kanjeng Nabi ampun apuk tahten gula ben para panjenengan sateja dari alam sepeteng nuju alam setera, dari alam keputuan nuju alam pengauningan kalaban badan dinul Islam atau peraturan udi secara Islam. Hadirin hadirat para undangan sepetan gula amul jeki memperingati atau mengaku-ngaki kelahiran Kanjeng Nabi ini ketong setonga kelakuan sesangat mantik kaangkui merubah dari suatu keadaan yang tidak baik menjadi baik. Kelahiran Kanjeng Nabi ini peringatan molot panika sungguh sangat dahsyat, sangat mujarab, ben sangat mantik. Kaangkui ngobe kabadaan dan gulaban para panjenengan saja baik secara zahiran wa batinan, ekonomi dan gulaban panjenengan, lakoh dan gulaban panjenengan sateja se berhubungan dan gulaban panjenengan selama odi itunya tengkak gulaban panjenengan bisa dirobah kalaban barokana perayaan molot. Mangkana tahun mangkin nika orang ngarayaki molot sangat-sangat luar biasa sekali. Bukan hanya di Longos, dimanapun anikah mangkin panika taker nguap biasa nama Nabi Sumenep panika molotan panika hanya tanggal bulan Rasol tanggal 10. Pamekasan panika biasa tanggal 15 akhir dari molot Rasol. Samangken tanggal 2 molot lagi. Gula kan oning karena di gula tanggal 2 nika ki iyon jeng molot. Tanggal 2 dan gula ki iyon jeng molotan. Kan berarti luar biasa molot mangkin panika. Anapa mak sampai sapanika? Karena orang panika ampun tahu khasiat molot. Cek saking ada khasiat perayaan molot tak kira banyak si berminat kangku ya molot ni tak kira banyak. Tinggi. Monika Antoni kaki pendenan daerah daratan ni kaki pendenan manabi daerah kepulauan ingat poteran nih mun bulan molot tidak ada acara selain perayaan molot. Itu top jet lakar pemerintah desa. Tak oleh nenengi potoran bani kepahma beda resepsi perkawinan nengi bulan molot. Tak oleh. Tak kira yidinin. Pon tanya kimnya. Tinggi. Manabi era as anikah bulan molot tak bate. Sebedai perantauan tetap ada di sana. Kengmon bulan puasa. Reng raas panikah apa boleh ampun lekoran nikah sebedai perantauan datang ke kepi ke raas sehingga jangan reng raas mun samangken kiai pulau raas panikah taselem nenengi tase anapa 2000 nyaan si datang tengah ampun etan tinggi dan gaula pada yentaren antara nasi dua panikah raas ben si anya mapoteran seesto dek kelahiran Kanjeng Nabi ternyata tak pada ben kepulauan saya tak esto dek Kanjeng Nabi.
Panjenengan pun amain kapoteran tengku dari segi bangunan daerah poteran nih pan mapan kalaku napan mapan soki kekapi arapa esto ongku dek kelahiran kanjeng Nabi mangkana gula ban panjenengan manabi esto ongku insya Allah karena jet molotan banika bisa merubah segala-galanya akatia seeda buah kisarang Imam Jalaluddin As-Suyuti Dabuna Imam Jalaluddin As-Suyuti nggak nikah. Ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffathumul malaikatu dzalikal baitah awil masjidah awil mahallata tong. Tadi jaibon Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Wasail dalam kitab Wasail ala syarhi syama'il mendak gelerwa anika debuna ketika dito man ka diman Roma man ka diman pakarangan ten kula ben panjenengan. Jadi umpama Roma gula ban panjenengan mangken kita moloten paringna andi semangat gula ban panjenengan moloten nenengi Roman beng sebeg. Tina magini jangan diurus. Lakar kelar ring kedua ya toren, ring ketelo ya toren, ring kelima ya toren. Pokoknya penting moloten. Apa napa? Karena jaipon Imam Jalaluddin As-Suyuti man ka diman Roma, man ka diman pekarangan man kak diman masjid ingat malam mangken man kak diman tempat seebecain maulid Nabi ingat gila etanggein molot ingat malam mangken ebecain macah cek guna keretek secan panjenengan nggak gila gula ban panjenengan manggil kanjeng Nabi nggak gila ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika yo ya Nabi ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Seneng kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi mireng suarana gula ban panjenengan ketika itu. Jamun tenglah bada banjari, bada terbang. Ya Nabi salam alaika jan dedisa sebaba. Oh. Ya Nabi salam alaika. Ya. Salah daya metem. Ya Rasul. Dibudin janabid sok ketentu. Kanjeng Nabi kok takoen. Kanjeng Nabi rabunan. Sejan kanjeng Nabi engkau tak takok ke banja. Ya mari boleh. Mun tepan saroful anam gula ban panjenengan. Lain mun nengi baba gila. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Satu aja sampai kabun baba. Ya Rabbi nahtim bil musaffa. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kasak doa gula ban panjenengan kaajunanipun Allah. Make metem ya toren. Makilar malaun suarana karena gula ban panjenengan beni minta ka pasera, minta ka Allah. Allah tak kopok. Maki pahi palaon Allah pakun mireng ma boleh ki anya ma terlintas
lantas nenengi elesan gula ban panjenengan laju je pamunyi kalesan kacolok cacan ate mon pangeran oning ya Rabbi sholli ya Rabbi sholli ya Rabbi ballighun nyaman mun jelia keng mon tepan saroful anam je ngis menangis je karena kanjeng Nabi Rabu gula ban panjenengan kecuali dari Perak sampai nangis. Maka gula ban panjenengan diusahakan je medem. Mun doa medem tak masalah karena Allah makin melah tak kira kena leen. Medem tak kira kena leen mun Allah. Ani ka kanjeng Nabi. Mun kanjeng Nabi gula ban panjenengan mun medem bila saya ketemu ban kanjeng Nabi. Mulai ngetam sih neneng dak ya. Kanjeng Nabi lebat ia adaan. Takun neneng dak ya. Ini tak kenal deh. Tidak budi guru mun beda berayan melah. Panjenengan macam ya Nabi salam alaika mun bisa neng iat ini ngucap ika dimma ajunan kanjeng Nabi. Ya Nabi ika dimma kanjeng Nabi abtina nyari ajunan kanjeng Nabi abtina terus apangki ya ka ajunan. Abtina permintaan namung setong kanjeng Nabi terus tatemu bi ajunan. Kan mangkana panjenengan doa mun nengi wakton baba guru tepona loku ya Rabbi warzuqna syahada ya Allah berikan kami kesempatan untuk melihat langsung kanjeng Nabi. Sehari tinggal ya Nabi salam alaika rodai. Iya tak usah ngabes ke kanjan aja ngabes udah iro sare deh. Mi pola kanjeng Nabi bedana ni di mana deh. Kadang tak bangki kanjeng Nabi temu bedaya lana jamaah kadang kanjeng Nabi. Lagi kadang temu lebat kanjeng Nabi sehari terus. Kan beda orang ngaraya aki molot ngak nikah ni. Selain mancung setong gini kata mancung nang. Paku na jurukong. Mun kota antara mancung dia. Gendeng nak kena si mancung jadi. Ya, polan orang jadi kabitong angko, kabitong kebal kan. Dan yang itisan jadi tada si mempan. Kanjeng Nabi tak mempan lagi ya. Mungko latina rata mancung aja. Anapa pak kuntojuk selain ya Nabi salam alaika mancung kalaban rapi ngak nikah. Ya Nabi salam alaika. Sikini ketujuk bakut. Kau tak kanjeng aja. Kanjeng Nabi lebat pas nenek ya ada nah. Debun pak kanjeng Nabi ada bu. Tekun nenek kitab panjenengan beda. Terus tujuh kan ya. Tina tahu saya kerja boleh aja. Mari acara mulot. Selain ni kampun jaga yang sambil kepiban karbat berkata. Ani kata dia benih setru. Benih darah tinggi. Benih. Keng karena dia bunda kanjeng Nabi. Tujuh ban terus. Jaga. Selain jaga peleman. Saya setong ni. Makai pada remah tak bisa kan. Ampu. Iosong bas. Berempat bulan sakit dan nengi compon. Ni pakun tak bisa juga. Benih impon benih. Mun impon ni kan beda penyebab. Entah darah, entah napa. Lagi. Tak usah okir. Kini kebabaston dari kanjeng Nabi. Makanya gula ban panjenengan mun syaraful anam. Magilah terwa kejer. Jaga je. Ongku kanjeng Nabi serabu ni kan. Benih sekanjaan. Terus alik balik benih ya. Terus alik balik. Mun sampai ngucap ada ni ke kanjeng Nabi. Tak alik balik ben. Maki tedung baku alik balik deh. Bila saya ngita ben. Kelakon ya. Tepan setitetin sakit sabida abida. Ngucap ni kepas. Ampi tak lembaras. Eki badan mabai tak beras. Akhirnya ngucap waktu tepan sakit. Ya Allah. Abti namanya Nabi bi ajunan gusteh. Tahu rasanya apa beras boleh. Epa beli normal pole ngak lembek. Abti nama Nabi bedah perayaan molot pole. Abti ne yonceng ngak acara molot. Abtu na teker. Di nara mujela pelpol. Ya lu ngenu magelung. Mana pelpol. Ya. Jadi yang masalah ban mololo nak kena. Dusambin ban muncul aja yan. Ke atas ya. Gede kok marah. Tenikain ombian bi. Abdi nama Nabi tahu rasa normal boleh kusteh. Abdi nama Nabi beda perayaan molot mancing mulai ken depak sampai ken beleman. Terus selain along kunga ni kebiasa guru.
Guru depak guru. Kini kemancing terus nggak nikah. Ngurmat ke kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kita Arabu, ya hormatlah. Sampai ben kiai di kanin, ben rengalem gini kan. Kantom bian. Beda pun apa kiai. Bah, engken gelo. Ambian mak ya bezeki bi gula mancing mololo. Mata tujuh sekali ambian. Abtina kiai karya nadar gak dito kiai. Napa saya kan nadar. Abtina dimin ketika dito kadito. Abtina sampai enggak nikah kiai. Di budin abtina nadar mon beda acara molot pole abtina mancing terus sampai beleman kiai. Iki semangken terus mangken nih abtina tak bisa tojuk mon beda acara molot. Mancing. Lama janggolang kan kanjeng Nabi. Ndak cekak ya. Kanjeng Nabi hadir. Abu Suki. Do iya. Pala paku bisa manggil kanjeng Nabi jaon laun. Ya Nabi. Assalamualaikum. Tamir enggak. Tinggi. Penyaring mun parlo ni kata kerat atau. Ya Nabi. Assalamualaikum. Gini ka gula ban panjenengan manggil kanjeng Nabi ya Nabi ni ka. Thank you. Matik dan gula ban panjenengan umat sejat lakar ikan isren. Ika imbaban kanjeng Nabi sampai kanjeng Nabi saya pikir tidak lain gula ban panjenengan ni seperti kanton ni saya pikir derem matang umat, Can kanjeng Nabi. Saya pikir lakar tidak lain kanjeng Nabi. Ani kemana bidan kau leban panjenengan manggil ongku ke kanjeng Nabi. Ngatoraki na si badan nang idada kau leban panjenengan. Masalah si badan nang idada. Masalah napa hajat si badan nang idada kau leban panjenengan. Mana bidak ke kanjeng Nabi korpa tepak jaran manggil. Insya Allah cepat. Apa boleh tepat ya Rasulullah jikna li ziarah qasidina ya Rasul. Abtina dari jauh kanjeng Nabi, peteng kanjeng Nabi hadir ke tempat Kak Dinto. Debak Kak Dinto abtina bersimpuh etana. Tidak boleh kanjeng Nabi li ziarah qasidina kangkui masraaki saja abtina dek keajunan. Pasrahin keajunan kanjeng Nabi. Abtina mana Nabi minta langsung ke Allah kanjeng Nabi. Abtina tak pantas. Bentak kira terima punten kanjeng. Tapi mana bila buat ajunan abtina kanjeng Nabi pasrahakin ke ajunan hajat sebenarnya nartaji mingkas syafa'a abtina nyoon ke ajunan bela aki penta aki ke pangeran kanjeng Nabi. Inda rabbil alamin mungkus tatajan alam. Manggil patepak ya Rasul dairu. Mak gulaban panjenengan orang kafir, orang Kristen. Manggil kanjeng Nabi kalaban tada besana keng panggilan nah lakar ngacolot ongku masuk ke dalam ate kanjeng Nabi rabu kok ingat kedetian jenengan coba buka YouTube mbian kisah se terjadi beriin banikah kisah nyata se terjadi neneng Libanon Libanon banikah mun beda perayaan molot bandingan kui leng-jelengan kui tembak ke atas tembak itabur duar bumi ocol mun Indonesia ika ento kun mercon kun dadi masalah nggih anika tembak neneng Libanon pun maos tibi panjenengan anapai wakton genika tepan ditetin rak perak ka orang Islam merayakan kelahiran kanjeng Nabi ngangkui tembak anika mak peluru ni kenyasar kabobo mereka anak ring Kristen. Oh, jala cetak mian cabok peluru, kipah lambak kenisnya medoro. Akhirlah iki bak rumah sakit, doa rumah sakit tak tanggung rumah sakit spesial. Lagi spesial kok, ki buruan, mun lamba ada spesial dah. Laju pada kekepi, mun mangkin ne beda spesial. Iki bak dokter spesial tak mampu, iki bak cuatasan. Akhirnya tak mampu juga, tak mampu bu, kangkui nanganin anak nambian. Teti dokter dari kamar anak bani saya cabok tembak nikah keluar, ke di luar na kamar khusus bani ke di luar na, embun bedana nih kamar kantor, kamar di luar na kan. Tapi neneng rumah sakit, kini ke pas dokter ngocak ibu, silahkan sambian mengkencet ngabesem anak untuk terakhir kalinya, ambian anak tak bisa tertolong.
Kapan ring tua ngiding jek mun anak pani kampung tak tertolong. Ring tua si kama bisaos. Apa boleh dalam keadaan tragis ngak genika bersimbah dengan darah. Embuk ni langsung acereng dan di luar kamar anak. Acereng manggil Kanjeng Nabi beningang kui besa. Muhammad. Baan badai di masa Muhammad. Sing ngaku teti Nabi marah baan. Datang dana ya pertanggungjawaban nabaan idi Maria ya umat nabaan sing rayaki kelahiran nabaan ya perena mereka tangga anak satia mati tangga anak doa ban Muhammad Kanjeng Nabi kapan ngiding panggilan ngak genika neneng kato langsung Kanjeng Nabi ke rumah sakit entenongku alonca kapur dari embuk sehat atuat dari luar kamar ke di dalam kamar kalabang nih Kanjeng Nabi pun rabu tinggi nih bukti nah anu Kanjeng si ibu masuk ke dalam kamar kun ngagak lebu ke kamar nih iya beseki anak nih kapon juk arwah mun manggil tepak ya mun ngak gula benembian manggil iya Nabi salam malaika bila saya dengar pak ubus makai mabeda pengumuman bayi ning masjid bedereng Mateu mana kepada semua masyarakat Longos sekarang ampun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ampun tinggal dunya siapa kena sing mati kena mun nyeraki ngak gini duteti apa makai pah petong kali semalam isi lagi dekik gol 12 abili boleh tak laku pokol sama saya berdemang pak kaki ya membah bede sengiding panggilan ngak gini muntak yentarin magi ben speaker ya entai krojuk jo jen coba pak pemapan ring pengumuman pemberitahuan iya pemberitahuan dan pengumuman jadi para pada jadi narah ya kepada masyarakat Longos innalillahi wa inna ilaihi rajiun ampun tinggal dunya siapa kana Allah kana aja pun sebutan orang mun jadi kana daripada lanjang umur kana mak katon ja lala toleh siapa Latina turun, Tina tahu saja sebut ya. Ampona tinggal dunia, Syahid, beda ya. Jangan kok nenek inah, jadi kun saya beda. Lu nyari lain kena. Lu neng koki aja ya, taning belain ya kok. Kok mulai kau bela nak kok mulai kok turun kok kemarin kok. Jelas malam apalah, lihat lu. Ya, boleh sejam ongku lah, haram boleh sejam. Ngambuk ja, lagi reja ongku. Kepada semua masyarakat Longos, ampun tinggal dunya, teretan Marbawi, Marbawi tak ada dah ongku lah. Ada tak kira beda jauh ongku lah, Marbawi, mon Marwi beda. Ada Marbawi dah. Laku parampak aki pokol beto sambajeng aki langsung ibendem sagak ditujukan atas perhatiannya terima kasih thank you laku bang mun tadi tengkepi aja gua jadi kok apa panggil nama apa iki ya kepada semua ya tak datang jauh kurang mangkana ke Kanjeng Nabi paku bersemi pada molotan bolero jelas amulot tak amulot kena mayu korban lagi suara kan amulot jet gun nyari amulot molol tinggi mun beda nguncang mun tada neng je hantar san ke sanaki
Coba degun bah nyari molot. Laku ini magana laku. Ya seko seke macir kia molot tibira. Lagi male sejani Imam Jalaluddin As-Suyuti mun Roma tabu masjid ibajain molot enang ke molot illa hafathumul malaika. Elepong ben malaikat. Teti penjaga malaikat nenengi sekitar pekarangan gini. Jogo, mi bude serangan dari luar. Malaikat sinandar. Tak kira, bude penyakit datang dari timur. Terus, untur. Tak bisa, pakun nggak gini. Tengku bah, tengku. Ya benih orang yang molot pas tak tahu rasan belengan sekali. Jagun belengan. Maksudnya penyakit berwabah ruah. Nggak corona dibarin. Muna molot, tak kira aja. Mangkana corona dia nampes ke tisa jena, izin aja tidak dengan molot. Mabeen jadi. Nak saya tak capok, saya tak molot, capok dia. Keng mon molot, bi malaikat, keng malaikat datang. Oh ya, penyakit dari timur. Lu ke lu. Caca molot lu ban. Siapa dah nyaman deh kok? Siapa? Ambuluri. Coba tedung miri bandri. Mau mulai gelap pun apal-apal rori. Mungkin ada video tu mereka atas ni. Ada mohon benda malaikat do. Nyaman ngotes malaikat. Tes. Belang mon malaikat. Enten aku. Benda palak tahun dari timur. Mak palak tahun. Orang yang letak kok kopi. Benda si adon apa. Ngomong. Iya cuman senang gak molot tenang. Beda apa kena? Ya berapa tahun dari timur? Iya tidak. Mungkin lagi yang pasti, yentar tak pasti. Ada pas malaikat nanti nak. Pada lawa. Sa. Entar kebun orang saya tak molot sekali. Tidak mai pasal budban. Waduh isal-sal kapi beri lemari na. Namun saya tak molot. Apa? Iya balak tahun. Enjak sambil arah parongku balak tahun. Jadi masuk gelem Roma sentar nyambi lamari nyambi. Ike baya apa ongku? Sekalampi apa iki ke atas. Eseng apa? Aduh pagi bagapi. Abangun apa ya? Jutau. Lagi geng mon sia molot ada ya. Elang. Beda cecerah, bagaimana aja. Jadi dia nak elang dah pura. Entah molot ban. Lah molot aku kena ongkur. Juga tak kira benda penyakit kok ongkur. Maleng. Tak kira benda ringit coba ongkur. Diguleri bari. Jompo. Geco ban maleng. Celai temu molot kok geco ban. Enten ongkur bila ini kan. Betul gula ngangkok tipi iga bayar Roma. Geco. Setrek. Gibo. Bu dopak ka sumenep buru nani samsat ko dopak ka dia ada samsat saya nyamat truk ni setir batak bisa biluk tan laju pah tarek doyok ngocong serim ni ka maki kinjok dar mapah los maki bener jadi budi ni ya bah gelu jadi ka kenapa saya ada samsat do bah gelu daya potongan ka kapi ngabi 100 sekemi juta napa jan si arasop ni kan. Yang kok molot bani galak. Mayu kena tes kena kon ke hai mayu tes. Orang datang no anu aja beda malaikat bisa. Ada giri aja gini giri barin berdereng galak pu arbun kaju somet sunsuro sinsu somel bayat tek na besar pusese ibu baru karena tompok gura seni sebu lempur ngalak jompo dopak ko jompon ngalak di meben jan binin ngo ngalana ning itu lem kiai pabeli tulian jerian nemolak koban membata beli kekeri pabeli ke bengko kiai sapora na kiai abdi na gelak ngala pusat anun kaju na kiai jan anapa mata ki bekapi gini kejek gula jek pera kajan gula enten kita kok me anu kita kok no lain jan enten mungkin gini kajan iba boleh derita kok
Arab molot ngabaan jadi. Negun nyari molot. Ban bila molot re. Marah dia molot re. Jadi parah ki. Alhamdulillah bagus dong. Sip. Sekalian na ning masjid aja. Sip, bagus. Ya bagus jadi. Kadu kalian ngoncang ring ke beri. Ke kalem majan. Bagus masjid kunan di aja metong ri ya kalem mari. Mon ajam setong bah lebih dari ring kalem. Ya tak ada tiba orang aja. Setong aja masjid sambeli pas ion ring telo polo. Iya bener pasti caben bini anjir. Najui caca maki ben era pas ipa masuk ke asaan ke kepi. Toot masuk dia. Di budin saya raja lakoro kiai ro. Si kirim Fatihah, maja selawat. Mulai dari tojuk sampai kiam, kia doa salah dia. Pamilo toot. Nggi. Benerna tukang pancak ro, arwah bas ngabaseki. Mun itemu jela anu ro, jereng depor pas tak transparan ki ya kadang. Itu apa endri keropo ibaratnya. Ada tak temu je apa ani bebo aja. Laju pada pak yateng, je lu tateng mun ka kiai ro teng kusong ka gelu. Mulai temu je pokang. Iya. Apa benri mak gila mau tahu bandu tahu apa benri. Mulai temu je pokang, pasti songkak boleh rabak ke dada, arwah atau raki ka kiai, berak lako bolan. Arapa kiai kan kasukan na pokang bendeda. Mun leer, aru bagi ka hori. Malita la ko caca melulu dah. Mun toot, aru bagi ka si bagian si kun ningkong melulu jadi si tak sepak asilah, beri toot jadi. Insyaallah jadi sepak bas. Nenggi, gula kan ngocak ngani kari berin telo kali gula capok, adu kali, saya tahu lembek ni. Capok toot setong, capok leer setong. Ya Allah, Arya kiai nolai leer jangan. Keke terking norok benlang tolang. Pula butur Arya jangan gula kan gula ngocak malah tak talatuk boleh. Jadi nomor setong mau ni bacain selawat, ani kai pakerin malaikat. Nah, bagian saya molot ya, jadi lah nomor 2, nomor 3, ladin lah tak mampu je lah. Ada abang yang ngaji mun sampai bidabit kelu kau ngerti kia, jongku. Ada hori re bagian ramai meren deh kau monitor saki boleh. Tina nomor 2 ri mau temu bila ri, ongkur ri. Mun lacek beda saya nonton ri, amain kau campuri, ongkur ri bela 6 yan. Beri net catatan, jadi kebela ri. Ke masyarakat dari dan ini kami gula dari ukur dari king mon semangkin ambu cokop kelu tenggi di sip wah taring pasang gua mana nenda iya deh beneran hari ini kelu ampon kelu kayak dah iya kali pak oke ya ambu hari ini jadi ya tina kelu nomor 2 aneka biasa na itu akibat malaikat tetapi umpama neneng masyarakat neneng dalam Roma panika tak sukses berdesi tak sukses bedesi tak nyaman, bedesi tak fokus. Ani keben malaikat itu lagi. Mau ditangkain molot. Nomor 3, ammahumallahu birrahmati warriddan. Ibu cabai hori letan antar gemko. Tak kami pasan kasana ki hori je. Ammahumallahu birrahmati warriddan. Orang saya nangke ki molot roman deh. Ben Allah ikan Israel. Ammahumallahu birrahmah. Sekeluarga ke kepi gini. Namun masjid mungkin se andi masjid nggak mungkin nih. Gulaban panjenengan itu masuk ahli masjid kanto juga mungkin karena gulaban panjenengan kanto juga kanto. Ani kaban Allah ikan Israel kepi. Waridwan bani keridain ban Allah. Muka-muka amin Allahumma. Kan sekali itu bisa sebutan gula sampai yaki kurang berlebih nyon sepora kecangkolangan nyon sepora umpama beda bendera mutetil musibah barokah manfaat dan gula ban berapa jenengan saja terakhir karena ten gula beri double semakin ngereng doa dan gula lu mas hafal amin gitu dan gula doa ni kemon doa ni kawan lawan tak usah tat kentat je tak usah tat kentat tina tak usah terus ke alaman ke kanjan no. Lau coba hosok tibi bayi. Gula macam doan di Nabi Adam. Can kanjeng Nabi sahabat bayi si macam doan Nabi Adam. Tak kira tahu rasan tetireng pakir selama di itunya. Tak kira tahu rasan tetireng miskin. Korembian patepak.
Doa ke pangeran papukus. Ya Allah. Tahu sa ngucap ya Allah aja. Tidak tahu sa. Amin jadi jet lengkap ben ya Allah dari dalam bedel. Amin. Tahu sa ngucap. Amin. Amin. Lah cek tore ngaji dia cek. Tolos ban, miskin ban mau ngaji ban. Iki lanang neng deh. Pahoso. Ya Allah. Makilah tak ngerti ro. Soki ya Allah. Niren sini neng YouTube bro. Empejiru ya Allah. Empejiru ya Allah. Padahal saya doa roge Fauzan. Ya Allah cangkolangungku bagian TikTok gini. Aku roge Fauzan tukang ceramai Mekasen. Kan abni kan cek guru nah. Kenal bitan kula guru. Guru alim. Pas ke Fauzan doa ngare. Mon kok jak beriin ngaji mon temu tukangan entan kop engko ya. Cek ke Fauzan doa ngani ke Allah. Se munyin suaran do tak pada ben kebin lesan ke Fauzan. Wajiru ya Allah. Wajiru ya Allah. Ini mah bade ke Fauzan pada doa nentas bangku minta wajiru. Ya, baan jadi mau tahu. On. Pakosok tibi saya tak hosok ya keng cedla bagi na tetireng miskin ban kau tak antara mikirin jadi aja. Kok pada di kebutuhan tibi ke pangeran. Tak mikirin yang hosok iya tak hosok lah toro. Ini saya tak hosok keng cedla pas den tetireng miskin ban tolos bentar bis nena dewa. On Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dhimmi sultanik. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa alaniyatina faqbal ma'adirana wa ta'lamu hawaijana fa'atina su'alana wa ta'lamu hawaijana fa'atina su'alana wa ta'lamu hawaijana fa'atina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dzunubana Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqa hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabtahu alaina wa raddina bima qasamtahu lana ya dzal jalali wal ikram Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wa al-'afiyah wa syukra 'ala al-'afiyah wal ghina 'anil nas wal ghina 'anil nas wal ghina 'anil nas wa dawamata wal istiqamata wa husnul khatimah Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna min ladunka sultanan nasira rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin rabbana taqabbal minna bisri asraril fatihah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh